Çüçkürgön perişteler. Oşun için adam çüçkürgönde elhamdülillah deyiş gerek. Bu perişteden bu da çüçkürgü arkalı adamdagı köptөгөн ziyandı zattар çıkıp ketет. Oşun çüçkürgönde dep alбаш керек. Koyu veriş gerek. Bırak adamga emes, tamaka emes, kişine oң жак, сол жақты қарап koyu veriş gerek. Bana ne? Анан адамдын бетине же тамакка коёсоң, шерменде кылбайсың. А бирок чүчкүрүп койгондо кое берип коюш керек экен. Кээ бир ушундай зыяндуу заттар ушу аркылуу чыгып кетет. Ошон үчүн альхамдулилла дейиш керек да. Ошо Алла Тааланын нематы бул. Чүчкүрүү Алланын нематы. Неке? Алланын нематы. Ошон үчүн альхамдулилла дейт. А чүчкүргөндө альхамдулилла деп айтса, ошого дуа берип важип болуп калат жанында турган кишилерге. Ярхамукаллах деп. Müslümanın 5 akısı var mı? Oşul. Elhamdülillah, şükürlük durup elhamdülillah deyin kişiye yarhamukallah deşiniz gerek. Allah sizde rayımına bölösün deyip dua veriniz. Edip Allah sizde rayımına bölösün. Oşu duanı alıp onu çıkmaya oturup almayın. Siz daha dua verip koyun. Yahdikumullah ve yuslihu balakum. Allah Teala size hidayet versin. Avalınız da ondasın dedi. Karaşı. Müslüman kovumçuluğu Müslüman житье бытие deyip koymuşlar. Yaşu terçiliği birbirine dua verip yaşaşat da. Birbirine salam verip yaşaşat. Birbirinin gönlünü götürüp yaşaşat. Müslüman adamın kovumçuluğu bundan da. Amına yemi estigen bu şeytandan. Ошон үчүн пайгамбар да айтты, эстей турган болсоңор чап кала бер.